Diyosezi ya Byumba. Diyosezi ya Byumba yashinzwe kuwa 5 Ugushyingo 1981. Igizwe n'ibice byomowe kuri Diyosezi ya Ruhengeri na Kibungo. Ifite ubuso bugera kuri kilometero kare 5,100. Ikaba igizwe ahanini n'igice cy'amajyaruguru y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Ihana imbibi na Tanzania mu Burasirazuba n'Ubugande mu Majyaruguru. Mu Majyepfo y'Iburasirazuba ihana imbibi na Diyosezi ya Kibungo, mu Majyepfo y'Iburengerazuba na Arikidiyosezi ya Kigali, naho mu Burengerazuba igahana imbibi na Diyosezi ya Ruhengeri. Ikimara gushingwa, umwepiskopi wa mbere wayo yabaye Musenyeri Yozefu Ruzindana. Yatorewe kuyibera umwepiskopi ku wa 14 z'ukwa 11 1941, yimikwa ku wa 17 z'ukwa mbere 1942. Yitabye Imana ku wa 5 z'ukwa 6 1994, yiciwe i Kabgayi. Kuva mu Kuboza 1994 kugeza mu 1996, Musenyeri Federico Rubwejanga wari umwepiskopi wa Kibungo yabaye umuyobozi wa Byumba. Ku wa 25 z'ukwa 3 1996, Nyirubutungane Papa Yohani Pawulo wa kabiri yatoreye Padiri Sereveyani Nzakamwita kuba umwepiskopi wa Byumba. Ahabwa inkoni y'ubushumba ku wa 2 z'ukwa 6 1996. Nyuma y'imyaka 26 ayobora iyi diyosezi, Musenyeri Sereveyani wari ugiye mu kiruhuko cy'izabukuru yasimbuwe na Musenyeri Papias Musengamana. Yatorewe kuyobora diyosezi ya Byumba ku wa 28 Gashyantare muri 2022. Ahabwa inkoni y'ubushumba ku wa 14 Gicurasi muri 2022. Intego ye mu rukundo n'imbabazi. Tujye kureba rero incamake y'ubuzima bwa Musenyeri Papias Musengamana. Musenyeri Papias yavutse ku 21 Kanama 1967 muri paruwasi ya Byimana, Diyosezi ya Kabgayi. Amashuri abanza yayize i Mwendo kuva mu 1974 kugera mu 1972. Amashuri yisumbuye yayize mu iseminari nto ya Mutagatifu Leo i Kabgayi kuva mu 1942 kugera mu 1988. Umwaka wa mbere wa seminari nkuru yawigiye i Rutongo kuva mu 1988 kugera mu 1989. Imyaka 2 ya filozofiya yayigiye mu seminari nkuru ya Kabgayi kuva mu 1989 kugeza mu 1991. Teolojiya yayigiye muri kaminuza ya Kiliziya Gatolika muri Kameruni guhera mu 1991 kugera mu 1996. Yahawe ubupadiri kuwa 18 Gicurasi 1997. Yabaye umunyababanga w'umwepiskopi guhera mu 1997 kugera mu 1999. Kuva mu 1999 kugera muri 2005 yagiye kwiga mu Budage, ahavana impamyabumenyi y'ikirenga Doktora muri Teolojiya na Bibiliya. Yabaye padiri wungirije wa paruwasi ya Kamonyi kuva muri 2005 kugera muri 2006. Yabaye padiri ushinzwe umutungo wa diyosezi ya Kabgayi kuva muri 2006 kugera muri 2013. Muri 2013 yagizwe igisonga cy'umwepiskopi, Vicaire General wa Kabgayi. Kuva muri 2018 kugeza atorewe
kuyobora diyosezi ya Byumba, yari umuyobozi wa seminari nkuru ya Mutagatifu Karoli Boromeo ya Nyakibanda. Ubu tugiye kureba paruwasi zigize diyosezi ya Byumba ndetse n'igihe zashingiwe. Paruwasi ya mbere ni Rwamiko, yashinzwe mu 1956. Paruwasi ya kabiri ni Rushaki yo mu 1952. Rukomo 1980. Nyina w'Imana muri 2005. Nyarurema 1946. Nyakayaga muri 2014. Nyagatare 1996. Nyagahanga 1947. Ngarama 1992. Muyanza 1961. Mutete muri 2005. Muhura 1968. Matimba muri 2005. Kiziguro 1930. Kinihira muri 2013. Gituza 2005. Byumba 1937. Burehe 1963. Bungwe 1954.